O folofa ma faatalo fatu Samoa I lau faafafonga maua le dei foi vaenga o lea fiafi. Taimara watile u famiru tau te daily tula lima I le tautua faawau ma le au onanga le BluTV. Ia beso le proklame fai o le tautai ia le dei vaenga o lea fiafi. Ia o le haso faraile o le haso fai ufo I o le nei vai aso ia ila tau e fia fai ngaruga mai le aso konfua se I o le haso faraile. Ia mese fo o le toi aso o le tautua o le tantou proklame o le tautai ia malo fai o le faiva. Ioi, wo tautongi o se walakatila, wo whapulou le tualima, wo whamalo whai o le whaiva, o upuringa te whale, wa tue tautai o le whamanu ulaina, ua tau whaipu e le matila, male o wheloa. Ia au tala fo I le matangi ia tua, ioi, wa tongi pāntau I le ave, leanga le leia I tautai tamo lo tātou matei sili le langi e peo le tala ile, tamo alai ia tua. Ia wale alo foro tātou matei sili le langi. Awa wale o le fisinga po o le fusinga a ua patonu le niusina lo tātou ngafa le nei aso mafua I sea. Samoa mua, muli matai tai folau lo tātou matai faola. Mai lava I le tai au ina ua. Oso mai le manta o le la masurungia le nei fonga ele ngaruenga mamana le tua. Ia mafaalanta ina sifo le la ilo le tau filafi. Ile nei vaenga o le aso. Ia a o lo o tu mau lava. Mafailantu matafanga. E pei o le tonga le ainga sa tangaloa. Le alofa maleanga le leo le tātou ma tei sili langi e lei alo vao I lo soifua ma so uola vai. Maua lava le malosi, maua le fia, ea, maua se ata, maua se whaasiringa malosi, ea aea le sosia o le tamau ainga, o le ea fau e bua ina mai, ea I le sau malu o le tae ao le awa uli se ia sifo I le afiafi. O fōlinga ia o le alofa matautia o lo tātou matei siri le langi. O fōlofa mwhaataro whātu Asiata. Ia, ma le proklame whai o le neiva yaso. Tautai iae, whaiva o si o tātou atunu o Samoa. Le atunu upele I le loto ma le anganga o le atunu o e te whaamemelo ma u whaamemelo iai. E tate fia tangata ai tate mimita o le titi whaitama. E mamae whaatavae ai I ona fulu le tofa. Iyo e savini whaapurua manu ai le whautanga. Awa o le atunu o lo tātou tofi mai le atua. Whatalofa pa o folo fatu. Le poro kalame le nei vanga o le afiafi o I le tātou po kalame le zona nafi. Ia e sa lau o lunga lava. Ia le anga le leo lo tātou matai sili le langi. E ila lo utari toronga. Ia o le fupo tātou militino mo tātou mimusa mo tātou. Ale anga whatasi lungo le peau makanu o le ea. E tau walantu I le unanga vai ale BluTV. Ia e tau tu olua lou le lava e tau tu olua lou whaanoa I le telu taimi. Ia e tau mawhai e whaata o e pe a whai e teita. Ioi e tau mawhai e whaafia o e pe a whaapea o lo e whaanoa. Ia e tau mawhai fo e whaamanino nisi vala pe a whaapea ngā o ngungumi o lo maunu le tele o le aso. E ngefu mai a le tae au e tau le afiafi. Ioi. Tau atu ma logo puia li ina I lo taupa ia ma lo tau mamalu. Mea o lo tutupu, ia o mea sa tutupu, o le a tutupu, ia ma o lo tutupu pea. Iyo ele o mea uma. Iyo wailanga ile ia sisi nanti sila fiani mea uma o tutupu li soifuanga ma leo langa. A oani mea longo le leia ma tau le leia. Ia e sa ili ili tato unanga ma proklame. A wā lou nofo si la fia, ia, ma le maninonga, ia, ile rei fo I vai tau le soifuanga o loo tau soifua, ia, mo uolai, toi o folofa, ma whaatalofa, ma whaafira ia tu, ia, o sa, ma whainga le, veo Samoa, o eo le atunu tofi, tara tautonga, tara tofi Samoa, o le tātou tofi, ia, tofia mai le langi, ia, ma tu lima mai, e ala I o tātou tua awa, sanga mai pouli, laga mau mai tia sa, ma tia lolongo, Ea sa lantou wasa saina le ngasu o le tai au. Manantu o le anu nuu whaatini o tausala. Ioi. Pa ia wa ainga o tupu, ainga o e, ainga o papa, aya ainga na te whaiwha. Ia ma aina fo ina I tele malama. Surungi ai le tala le lei, lea ua tātou siva tau whai e le lei. Taimara soifuanga ma o tātou o oi whaleseu o wā manuia. O tātou tofi tau whao manuia o le tua. Ia e ala fo I lo tātou taliaina o le tala le lei. Ia o whai masurufanga I o langa. Whai ma fitu ta I folau. Ia o whai fo I ma olo puni matangi lo tātou atua. O le wa malie I heilo roto.
o maria e ro lo to me o fa le tua mo oi a le si tangata tina na sa fa I lungo tau mafai di nganga sa fa I lungo kupe ke o isi ka ngaka ngalo kupe ka ngo ofu mo o ya o si tu langa fa pena ioi o la te oi lava ia te fa mai vili mai lu ai ngai sa mo me se o le makikiva ioi ai ta tu le tinal tanga me o la le kai ko se fu ka se laula mau mai tango le I ioi fa pena au ai te melea o fo I te tu langa fo le fa mulianga le tu o fo ai ioi ai ta te fa fitai wa lo mau lava ia malutanga yo to wao mo matulu ia mau fo I se vai au ia mau fo I tau mafutanga I lungo lau e tātou te loai e se le matau dia o le dua malana polo fa sosoa I le soifua maleola ia toi fa talo fala mau fo lo fa tuai fa tu lolo fo I la au te tu o le vau I o tau sama whainga sa mo le antu tofi ia fa sono ka ko fa galofa pa ia fa le tala le lei feo yo le tala le lei io o te fia e faila utala le o te fia so o le bea io mai na o tau nu o le tala le lei matangi u fia ngai male antai le te se valu toru o fa mai le alanga mali e doa vai nu po Samoa o mai la ia fata ma si I tama ia io o feo yo le tala le lei o kama ia o le auto fa fia ngai nga taulangi fa fia ngai nga taulangi ia mo tau fa le tua fa te tele la tau ngā luenga fa te talo le sira fia uma il porokalame o tau suafa au nei o le matua no yo wo fa fe au fa fe ngainga fa fe au malolo manu malo o fa fe au to ino lo ia ile te mili le manga lulu ia o fa fe ngainga wa leva na tau si matanga luenga o fa fe ngainga fo ile leva ile tala le ia o fa fe ngainga fa aulioli ia mai lan tau ma lava e ta o misionale o le tele yo wo fatalo fa mo folo fa tu fa te dele ele tau fatu ai nga tausi ioi ele lo atu la tau tangi ma lo tau fa tu li vai ngau I le tua ioi ma lo tau fa tu na paulia ma talo ile langi ina ia ifo manu ia kalesia e me se fo yo fa na o le tua ia matangata nu o lo tantu tu pele o Samoa fa te dele fa te fo ile tau te talo ma le tau tapo inga ia I mantou o tangata fa salalau ioi le nei foi vai tau o le soifuanga ia mai se foi o le ola fa ngaina fa tai at o do fa te tele fa fia ngainga ma fa le tua o lo do talo mai ia ma fa manuia mai ma tapu tapu I mai faiva ia mai se foi o na ia mantu fa se mantu fa fe au se mantu fa fia ngainga o le fa tua ma fa fia ngainga u ma lava fa malo fa te tele ia a fele o la fa malo ma la fa talo fa tua asina sina o te lo foi o na ina o te tala ai ia borders ma tua oi o le toa tele au na yo tātou tua asina sina mana I mātutua. O le ua matau na malanga mai, tāwhawhau mai. Iyo e vi ia le hanga le leo le tua. A whapewha o le te whaafonga me le porokalame a o le o tau fuafuolo ma whawhau. Pe tau a mai o mātua whaatāwhawhau, kei loa mai. Iyo e. O te whai mea tu, o le ua te tala le awanoa au mai I lantou, ua vai seu ngā aso o vala vala. Iyo e. Tau mawhai o le afo le whai ngaka, le whai le tau ngata, o le ale tūlanga wa apalai ei online, pe te tau le loa whai le online. Se eke whai a nice. Ai tau mawhai au mai mantua, mai tanga tole ainga. Pe a mawhai. Ia, ina ia, whaatawhawhau mai I lantou. Ia, pe tā pena fo I tāwhawhau I Samoa, maasi si atu si o tātou uturu. Ia, o le whaatalofa le nā, o na, ndau walunga lea, o le whaatalofa, ia I lantou o wo ma ainga o le tātou BluTV. Awalanga a umi nei le mafutanga I lunga o penga whaasalalonga matulanga o fisota inga. Ia, wata uau a inga I lunga o whaasalalonga me se fo o mafutanga. Ia, I tau tau o lo o tau whaafwhamai, ma share tātou porokalame, me se fo o wōma paanga mamai, whatalo whamo folo whantu. Ioi. O ke ianga ngei whaila utala lea mali. Lai mau te pisi anga ngei kau whaakaungi ngai talo fo imale. Ioi. Mangi ngai va toa na I fo singa whasipo masi ma fo I kau kua ye le weekend lan tau ia. Wa uma elana whaila u whatau o uli fua masi au toi ina malanga mai fo I Samoa whatalo whatua I le fionga le matua sa mali toa le matua e wha mausili. Siona me se whatua e whala. E lau wa uma nene whale matu whatau I o tara.
ia o ka koe vaia ko loa i le matua tangi mai o le tino le lau mamoi fo i le makua ngai ale nga o lau ia faasanga tulo faatau mai ma le fasi lau mamoi le ngai i o tara mai ma le karokao ia ona a vau ia la ia le fo i le kuorkedi o tavale le ale paka le fewa i se roe faapetangata ke ia lai make io wale le ia mama fkanga mala ulau mamoi le o wa fa solo mai o ta ala faule i lo nga o vile ai mala au mai sitina le na te lo fa fonga me fot pokalani io me le fianga festo tai pu element o ke ia lai ka fa ko ale ngari ngor o le mamoi na de vai ka vale le na malo asiata oro fia le misi la fa ngo le prokala o fa pe fa ya u ye kere ai ma mo i kere ai i oi mo i o tara ye yo le ai wa ma sani fo le olanga ye ai pankeki e se be la su ye fu le tatou te e ai ku vai ai na o tara ma tanto velo mo le telo fanga po ela manta me se fo telo ni se wo ma mai ma sani fo i ma pa anga le tatou BluTV yan o fai tu atafi tawi se mea se o ke musu ma o te alo tuanga lu ye te u sa o ta fa ta lofa io e pu extanta io te fia mafuta ma o fie lofo le foi na te mana tu lo su afa fai fo no o fa ta lofa tu ye te oi le te mafuta mai lungo le programe ya sa o ya Washington sa no le mafuta mai na America me se fo yo mona weni ma le tou mafutanga me se fo ai ngare ne fiafi o mai lo fetele tu programe mo tou lena to vao tu ya Josefa mare mafutanga le vanga o le fiafi fa taile mafuta mai io o vai tu le ile fai ule ya tu ya o mana tu waila ia i fo isi so da mafilo i peken sevi i na ya ma tu mangeli te sau ke maki mai fo i fafo bala fa ta we bala au mai le uso io ia la fa ngoia o la o sulima ma feo io le swafa tu ya atalo fa jet o le uso le fa peo e mau ma ta por kalame fa tai se lo fifi e ta to wa bala au mai fa ma sani fa tai fo i lo tapo inga me se fo le shingo tanto por kalame me se fo io le faritua ma le no fo alo atalo fa tu ia Susana Yohane tia atalo fa ma lo le ma mai ia te o to le vanga o le fiafi ia me se fo ila le na le ata fa longo ia le fanau ya rina ma fel fani ya ma la fanau le mafuta mai 90 i rangi i o tara ma lo le mafuta mai le vanga le fiafi pa ma to manongi fa tai le mafuta mai le vanga le fiafi watching from Northland ya na dai ila to le mai mo mai nei fu vai ngol tanto wutru ya foi ni haseli tau mai fa tai le mafuta mai le vanga le fiafi ya mo to ma la vai lungo le por kalame fa tai tele le mafutanga ile nei vanga o le fiafi ua e mana fa mai ngaluenga mai ngaluenga ile nei vanga o le io sa wale mata vale anda nei fa talo fa tu fo il tina matua ia tu ngaita io le mafuta mai male tama matua ia le tlenga ia taua fo po le fionga ia na yuelu ana ele mafuta mai le lo i Hamilton ia me se fo ila le tlenga ia tu la sunu i vine ia ma Danny ma pela ma auto umale ma futa mai i la loi Hamilton foi mena man ta valende tuli mali taimi tau o mai foi ofisa wale tiute mali tanto program o ka se poloko na le la tala tu le na le fale pui foi le fai la lo na le watu ele o Hamilton wa pasitesi mai Pompei ma le watu ile ia le foi le longo tu moto tele auto le e anga tu la lo po sa uni foi to malanga mai o kilan fa ia si tau si lo ina le fengo au wala le nai na so expect oi ia le delay pe half an hour nga ile tula ia e fu ala foi le matua wo fa pe ai ko ka lockdown ile si lo mai ia yo le sa ole au wala ia e na ona fa ilo antu mole silofia ele mamalu lo tele ole antu no ia onisio vaenga fo yo tanto update mana ia nei tanto update ia mai i Samoa asi tanto atu mo tanto malolonga fa tele le tanto major sponsors le Tasi Market ia mai se fo ole au nanga i tanto fo lo tolu ia le fo lo GI mai tanto fo lo Messi West Auckland mai se fo tanto fo lo nine Papakura fa tele mo le lango soina o tanto polo club Kiwi cheap cars, fatalenga ya ulungia, pira ulungia,
le mafuta mai na Great North Road ia le numero le na e te vili ai faingo fi dalia le leanga credit dalia fo le ai o se le sene ma fa ona la tu so soane fa ilu le sene e dalia fo le tangata o lo mawala na income fo le mai le malo e tu langa le benefiti ia me se fo io le pensiona na ona e vala au la le numero le na u tu atu no tato screen Lucila Property Brokers and Realty Samoa ia le na tau sa ili se fanua po se Maota po se fale Samoa fa tau ngo so fanua ma se fale lisi no se fanua ma se fale Samoa number 1 person at val au ia o le tau sala ia Lucila mai le tanto Property Brokers and Realty Samoa e le tanto telefoni le na wailunga ia ma le tanto email address Pacific 40 ma le talo for voucher fa te jele lau o nanga me se foi Digital Pacifica ia le Pacific 40 mo se fa tau ngai fai mo Samoa o ne ngalo le unanga le lei Pacific Express logistic ia me se foi o tulanga i lanto o unanga le na uilunga me se foi o le tanto contact me fai ona fiso ta ia nga tai le mo te Samoa ia i nai vaitele tato tu sa to malolonga tasin tato pesi pero fa music mo tato uma ia se uso ia ina neo fa talo fa mo folo vantu ta fa bitoa le pesele nei mo auto uma le lungo le tato proklame i le nei vanga le fiafi a foi mai tato watu e fai tato wa update ma se o to fa fonga ia inisio tato wa tula ka Samoa ni utea fa tai ma to mai me se fo le a fine ya poa pesele le ta fa to mo to
A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Jaibiola wa tiwa lua se furu lima minuto te nei le tu la e lima I le tautua ma le onanga a lau Bluwave TV e se fo po club le tauta ia e le nei vanga o le fiafi fa talo fa tu le uso ia ta lolo tikeri. Ia ma le lato au fai ngā luenga le mafuta mai I fele I tatou te poke. Ia ai lato fo ia malanga mai ngā luenga fa vaitaimi. Ia wale maua nisi o le auso e me se fo ia le totele lava o nisi o I lantou o loo mawhai o na mafuta mai le nei au onanga. A o lea e malanga mai ngaruenga whaavaitaimi o amai. O amai tātou, o solonga le lei mea uma. Ioi, o a vea o tau o ni tangata le lei. Mausi usitai, whaavatai ati o tau a me se le whaingo fie foi. A wale nei vai tau o le ua iai, o a matau na tātou whaasolo I le tau mawhanawhana po le tau vivela mātou ni usila. Ai o le upamori, whaavatai o lea li iwa a matali tātou sama. A o lea li kake maali li li. O le atate whero lua I solo maloto o fuma whanawhana. Ia e le ngata I le tae au, ioe. Ia ma le whaasolo fo, I le tau o fiafi. O lo o malulu lava. Ia e wha malo atua ia te o tau uma lava lea mafuta mai. Ia me se fo o ngaruenga wha vaitaimi. Malaga mai nei Australia, me se oi nei New Zealand, me se fo Australia. Risco unu toa. Mafuta mai Alaska, wha talo wha dia te o le uso, me se fo o le tuafina me sileti, ia whanoti me sileti. Laitia, me se fo o le tautonga i hantia tia. Kapeneta, Laiti, Lanuola, Taimane, Pitolau, Whaavtaile Mavtamai, e me se fo ta ai matini, ma le tau mavtanga, ia o le sunga Asiatiu, vo mai ma le mavtanga le nevanga le fiafa Whaavtaile Mavtamai Wellington, e me se fo ta la so ula, ia le nevanga le fiafi ma uto uma e womas paanga le tātou programi. Tātou atu inisio update, tala uto onto, e me se fo inisio vaenga, ia o lo o lau walunga fo ili nei taimi ele ngata o tutonu o sio tātou tunu o Samoa. Ia ai au ngā fo I mō tātou o loo ai tau maleli. Ioi. Mā ngai fo I o si ngā upu. Tasi le tau tua ai tau maleli. Umaka koe mai ka karkarangoa. Ia au tātou ia le wha te tau I ai. Lea tala o le ai tau maleli. Ioi. O loo atunu I fafu. Ia au loo tau tua. Ma tau lo tau ai. Fatalofa ia se uso ia naloma. Tofa ia ngaloma. Lutelu, ioi, malo fo le malaga maruia mai Samoa, me se fo I o le se uso ia so tasi, po o le tofa ia leu, ioi. Ia o ilo fo I pule a kama ia o le pule a leu, ia ma le pule a sieli mali toa, vai atu fo ia, pa I o leika taulangi, ia me se fo ia o le matua, vitalai, ia fa pele mamalu ia sal murianga, le mafuta mai lai I o tara, ioi, I le pitunu uwhaingatale o tara. Fatu ma le tau mawhtanga le nei vanga le fiafi alo fatu le proklame me se fo fia lupe lifa ia whaaftaitele TJ le atio o whaaftaile mawhtamai tātou atu o le aso lona lua le nei
mana tau walunga I foi ia le fono tanga faa au pea le atoa Samoa po o le au malanga mai le fionga le kovana sili o Amerika Samoa lea sa tau ai tau nuu lea sosfuru pa tasi Samoa pe tai o le sona nafi le sa fianga iai matulanga mua talinga malo e peo na iai malo e lua Samoa I sa ma Samoa I sifu le sola nafi le na fai iai le tula I faa alo fu ile le karafona matulanga fa bena ma whaanga solo ai ia le talinga malo ia ma le la tau fono tanga fo I peo na whianga iai I le asoana nafi ma le so la so la le nei le sa tau walunga ai le tau tisira mai nisio nei footage e tu nantu ia le taimi na le la tau tu la I wha alo fo I le malo le malo le sa whaia le aso ana nafi ona sa le I statou purkalami ia e wha ailoa I fo I le tūlanga la walunga ma le alo ia o le talinga malo e me se fo I o le malanga mai ia o le sola e na faa wai na le falitari malo I tau besina le solo na lua ma faa uai la tau taringa malo ia ma se inga foi le ni faa longa sa tau walunga I foi ia awa foi tu langa masani le tau gano e masani ai ia I felo inga ma walunga fa bene e faa ula foi ia I faa longa mata inga sua le fionga tama tai pa le mia ono po fia me na me mata afa ia ma le fionga ile kovana sili o le malo po o le Amerika Samoa le fionga ia maunga po le tuea maunga ia me se fo la na uva le sa malanga mai o se tasi o mata upu na lau walunga I le fono tanga ma tara noanga I mata upu wai o mai le temine nei ele I fa lau I loa lau tele mai ele tanto malo ia le awili linga o le fono tanga pitai o le mea mautinoa se tasi o mata upu lau walunga o le tūlanga tau immigrations ia po o tūlanga I whemalanga inga I le vao malo e lua sa mo I sifo ina ia tau whawhengo fie e waile ia se mea fuai fuona toi tau lo tea ma jala noina a whai ua le lei ia e kaure karangoa ai a whai ua tau yeisi tau whawhengata e mo o mia la ta sila lea mata upu na lau walunga I fo I le tala noanga lea ia e mawalawani nai update tūlanga whanga solo te lo fo I le o joe mamao ia ai wha loa lau I tele mai I le fionga tama tai pāle mia ma whainga malo ia tua o pata tua sa whenga iai ia le whainga whono tanga po usunga whono ia soe lua ia a malo e lua ta sila na vaenga taua le sa tula I mai ia I le nei aso I tutono si o tātou waturou wha manino mai e le teutupe a le pati po le vanga whai le whatotu le tua Samoa utasi wala tau wha manino ina mai ma tali ai nisi o fina ngalo ngalanga e me se fo ua tau ngulu ai le tele o le aturu ia po le me e ua wha o ngā tupe for your tax payers le aturu ia kokongi ai pase se o lisi to tele o le au va le au malanga o lo pale fia ngai ma le lato whainga malanga I au sitalia I le taimi le dei ia e sa o ita te loa I tala fo I o tala e le vai a ele lea te le lani si o whaiteo nga whaasanga fo I le tūranga lea ia pe tai la leo ma lewa noa he wha marino mai ai le teu o loa ia a le vai nga whaapu whai ia ele ai o tupe lava ia a I la tau o supporters o lo o tutongi nai ia tūlanga fo I pasese ma tūlanga ma lava o I la tau fo ia lea ele o I lalo le whaamalu o tangata o le malo po la tau lava ia malanga fo I le wha tangata lango se vai nga whai ia la lau whaamanino mai ai le nā tūlanga lono winga la awala pole kele o ele te whainga ruenga tono si o tātou watunu ia I tala sala tua balau whamanino mai ioi na lai haru sa wa lo la va fulilingi ia ma whainga ruenga au fite avea me ke vidi mai ai fua mai paule me mawai lo fia vidi mai ono lo le fia o le mawai o sou kongi ia ai o le na ua whamanino lea tūlanga lea I o lo o whai malanga lava e tau wala mai ia I vala aulia ma o lo whaatupeina lava fo I la tau o lo whaafueina ia mafutanga ma na vala aulia ia tūlanga tau se leni o whainga malanga ma tūlanga o lo iai leisi tātou reporti mai tau watu olo o mai a fo I le lungo le tātou le newspaper le Observer
credits for observer le tu ina mai na o le tala le se fulu ono miliona na ua fatautu ia i falitari malo e tolu le ua le to me fai ona fa ua wina le tu langa o le au nanga masani ai to tonu o Samoa ia ona ua afia mai tupe maua i le talu mai lava ia malo longo koviti ia ma le to e mafai ai nei nei falitari malo ia ona tutongi ai talafu ma tutongi tangata whaingaruenga ma tūlanga whapena le lawa apa mai ai le Development Bank of Samoa ia ma toe au watu ina ia toe whatau ina antu whatitari malo nei ina ia moa mai ai tupe whasikue ai ia o le tolu whatitari malo nei e au ai le Orita Hotel i Ulululoa o le isi whalitari malo le Manomea Hotel le Vailima ia ma le Vaia Hotel i Tonga Fofua. Tonu la na o loo wha moe moe ia ma talo le vaenga fo i leo whalitupe o tina i tono Samoa ina ia mawhai ona vave taulia po o yengi sa malia po nisi fo i o loo fia mana na o atu e wha tau nei hotels. Ina ia maua mai ei se tupe suru ono mauna tupu miliona le tilo iai ina ia mawhai ona toe recover mai ai se tupe e whapale ni ai tūlanga o aitalafu. Ia na ona vai alo fala fo i tūlanga wa atata mai ai wa ona mata upu lele o se mata upu fo le na nginga mai le lua vai aso tulu wai le nei ia mata upu. Ia i le tūlanga fo i le e whanoa noa i le tūlanga o lea ua toe tatala poras. Le ua toi te tala la vaa matulanga e ono mawhai ai ona malanga atu turisi matangata tawhau mai mo atu ia ai mai se fo yo tātou walo ko tourist tono Samoa wala le fo toi te tala le feo i solo o lea mai sava i upolu mai se fo o lea no u lea tu malo ia e pangala lea ia o le ua whaingata ono o le tūlanga wa mo miale tupe wa le palengi me ua o ila le te mafuta mai ni usila Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Samoa. Ma so se tafa o ke lope la ue lunga i le whatautui. Auction. Na ue iai ia na fu e share solo mai e le tōtele. Ia e fia whaika wharkari malo ma nei o fuisi na business e whai malo longa iai lau retirement. Ma te tinao le aiga ma te whanau. Ia ma ngai a fu ilo aku lo own lo ma te wharkari malo whaatau lo la ue iai. Ia ole na foi te maua ia wha matalanga i tūlanga o nei foi a unanga i rungo o peka ta whailangi. Hoi si tātou update i whiafo i mai tutonu o Samoa. O le ua maua si le maula foi lea le tamaitai foi lea le sa ia le sa ia whaaseseina ni taulelea foi e o ia na te mawhai ona i efesoani e whai o lātou wanoa i ngaruenga whawai le tamaitai le sua whai a lin nawa. Ioi, lau le tā ua fio anga. Ioi, bala nai lunga umar social media, ia walanga o le whaina mai le au ililinga o le report ia le tamaitai sui komisina o leo. E ia fio anga na tā ua mai, ia e leo mauti no tonu. Po o fio anga mo ia e fio mai ai te mai tai le a lin nawa paule me ole na ua fa mapu elo na ingoa ia ma o lela wai ao leo io ia e ka amilo a la filo upu ma zanio na tau tatala ia to ina malo matua io e ao nga tonga fiti e le umi io e ao nga lo fai konga fiki io ma u me kokia ai le umi ai foi lá ele bore fale foi ele ia so ia ai kukuru te mana tu ai kukuru loa eu ka vai kunga wa ngau mai se fasi ki pusa foi ele ia ave kauke e ai runga kauke e ele so apa foi ele tu so meto tia mo ai kia ai man tu ele ni me tu mawele umi ona ele o sao ia a umale wa ke ngia ku nga ala wa ko so solo le vai sa wa wi ngale wa kafe mai lesipi tu sa re wingo le nanta la o uma aikia io ele ma faya ona umi pe a le sa o le winga la le fa tai o le wi limo o mador malo wa fa ta la fonga e to afia ilado e to afia i lantou o lo faia lava le nei tu ai ngā ruenga tau whaasese
I nai tangata ai le maua. Ia, o le winga o lau tala, o te whaafetai i le sau i luma o le keisi lea ma le whaafetai nei tau le lea ia lea ma le lanto au mai ngai lunga ma le tūlanga whapena. O lea ua mapu e mai mapua ina mai ai. O le fisiri, ko fia ngisi la ele i maua. Ko fia ngisi le o matami nei la ngā waitu pe tangata. A o la lava ele i whaia ni pepa whai ngā luenga ia po o ni ngā luenga whaaveitai. Le ala uai a o malo le malo io pe tau ma pe ke o ma sangi ia tau va ma va tala fa tau va na pa tau nu toa le ma futa bai nai Anchorage i Alaska il dei vanga o le tatou proclam le fia se foi la fatu io ia me se foi ia ngotu limu ma tau ma tanga Mariana urusele fa dai ma futa bai ia me se foi ia leilua tfatalo fa dise o tamaya leilua Williamu Vaoliko le na si mai o iki ki a misi ha o le fatalo fa malola io staimi ia ta feilo a o le tulanga na lo ia o malo ia si a foi mafine ia ta tia ilua e alua le tangata ia i fo le foi ni la palapa le filala alu ia se fai foi pole ala side of the story mana tua foi so se storia e lua o nga side e fia side of story e lua pe fa io ai si avatu foi la ia o te lo foi o le la le o toi mamao ia ai fa mapu e mai fa ilo mai po le ase mafua anga tatau ia po le ha foi langa reason le la ia na mafua i ona ia fa le ano i le tele o se le ni na itanga taia ia ai to eva tu foi fa fautua nga ya de oele au fusi o ki o fu i lo ngau kele o le o fa ai lo mai ele matanga ruenga o leo ala mai le fa tala noanga ma le fionga i le sui ko mesina le sunga le tamaita ia pali a tele Mona Lisa e na o le tasi lava le matanga ruenga e la tou te ngafa feangai matulanga tau inga ruenga fa vaitaimi ua na o le matanga ruenga o le MCO. Le mingiskai le tiro. Io. Ya fa pe fu ile le te tau le o malama po le ale matanga ruenga na le mingiska nga le yele matanga ruenga le mawai ma vanoa nei o nga ruenga fa vitaimi. RSE workers. Fa bela o le tangata le avatua ia o le informations e mantua mama o maseongo fai nga ruenga ai. E te le o alu fo i se ofisa lea le matanga ruenga o le MCO. E fai e ingi fisa o ka inga, ai nga o nga rua fe kaui lalo le paka fo i le iku o le falo le malo. Ia marua fe kaui le makeki, ai i fai ngiro ai nga keke pua mai arola i ona vatule o tupe matoi fo. Au le mai maua. Iyo, le na tonua, au le mai maua. Se ke iloa e oe le mea moi, ma le mea le moi. Ai le ole avatu oe umana whaatau le fishing teams o le whareia. Ia avatu ma pepa po hanga me ke kasaingia. Tu uye mare tu pena whaatu rola ia. A whale rua i le vai aso fau. Ia, wa te tau fo i ona tātou, wa te tau ananta mamai. O le ala fo i la lea fua i ona sātia ma tilo fia i le vaai, ma kele a kuai ma upuia kuai makala le toa tele ia te outou. Ia matatou nei e tu fauina le ave o kouku pe fapenga pe ele masangi kele ai io ai le loa pe ele loa na tangata e se ale masangi e se le masangi e se le loa e ma fai ngalo masangi o le fa penei e ma fai na ta masangi fa penei lungo o fa salalaunga matulanga fa pena artificially e ke loa le tangata le a fai la le ai awa io e ua leo so tātou leo so popa. O na umalea, ua alu le nantanganta malau tupe. Ia e whasanga maila, ia lea ma e, oia e koe ika ia. Ia ngai alu rola, ia te iwa e tangori mai fua si autu o lua fasi fuare whiwhinge ia. Ia te iai lewa e ngutu oso i au mantua, wa e whai mea ika. Wa e alu ai fua wha ataule la ausu isu ia lo matua wa leva na, na tausi wha pepe. Iyo,
wo o me to tino le ainga walu whaka. Ma fua isea. Ona o lou le manga whangafa. Le foi laua toe. E ma fua no watuan fautuanga le. Walanga le asonga fua. Songa fua ona tua. Sorry, songa fua o le amba wele avano au mai eile. E fionga ya niwa folau. O le tamaitai pole fionga ya niwa folau Helen na ui ese. O ia lea o le suiso o upu. O ngā luenga whaavaitaimi alo tātou malo mō ni usila nei. Te rofila le mafuta balito o tero i lātou lea i iai ngā luenga whaavaitaimi. I lātou te io heina leile fautuanga le nei wamatu. O le fautuanga fo ili nei na au mai e le fionga ni wafolau. A le sau mai le mata ngā luenga o le MCO le po le mata ngā luenga o pisinisi malamanuia ma leipa. A le sau i ngā le information lea. Aua e te whaia. E ua koe whangwhangu ako moe. Lea ngā uwa aia tunga. E le ngā ore koa se furu ka ngaka ia ngā ngoko kupe i le valea. O le ua amadala na ngā solo mai malesi ko akele malesi angoango. Lesi angoango le ngā peina na musu e come to light. Na musu e o mai fo ilele malama e tau mai. Walanga fo e musu ke ua amusia maulangi a kua pe. Vaila le fia kama a fea rua i mai mafaura ma pengi se furu le kanga. Ale ua whaasisi. Ioi. A whangantoro ai. Ioi. Mata matantu i Honolulu. Whatalo whanti ati auto umalawa i Honolulu. Bisa fōse uso le fionga. Ia i le Savainaya. Ioi. Whatalo whantu ai i le fionga ia Savainaya tuiala. Saula ulu. Ma le whaletua ia Siniva. Le mama do falo lai mafuta mai nai Hawaii ia mare to dele la volo tanto buturu i nai Hawaii talo fantu mo folo fatu ia di oto ai ole maenga le na fa tai lai pe no fatu mana yele tanto faso ai tatu tele o tu tanto malolonga ona foi mai la ile manai io si vaenga le e fa yele tanto faso au tu la kala fo tau le immigrations ia ai tau fo mai le mo oto ia fai malanga mai mana ia si tātou ori le leile nei. Antonu e te ua e manui ai. Le ngata i lea. Ia e rope te io lau tafaonga lea te sauai. Mahono manui ai ma ke ua e ngofo mauai. Ai si tātou atu mua le tātou malolonga. Tā whaapitoa le pesele nei. Mō wōma pā anga mamai le tātou BluTV a mai so le Tautai ai. O e lea te mafuta mai. Po o lungo le awala tele, ave taxi, ave loli, ioe, ave vaa. Ia po le halava le avele te tango i le taimiri nei. Ta hatu le pensele nei mai le songa ia nai maleota. Ua whaasa o, ua whaalale le. Tasi leo na whatu ka fau. Ia a le ua share solo mai. Ia o te fia lava. Ia e tai nā tu ma whailo an tūrunga fo i le tātou proklame. A foi mai. Whaile tātou whaasoa lea. Leiloa. Peke o mangu iai o ele malanga mai Samoa. Ia i te tonu au te ronei. Pensele nei ma oto.
The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Lucila's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Ai ono I le tautua ma le unanga alau BluTV le dei vanga o le fiafia mai so le proklame fai u fo yo le dei fai so le Tautai ai fai va so tanto wotiro fa taro fa di so ila tau le ua ma fai fo yo ma fa mai o le fato a omi mai lau telefoni a se fo yo le lava ia ale tu ai nga vai ngolo e fa ngaina po le fanga I lungo lau TV io po le tau le ia lau ave lungo le o le tele on o le fai mai omi mai Io e vai sisi I la vea. A talo fanto ia dua I tai masipau le mafuta mai ina ia ana. Oh, ese lo fia e eva mai kanga kai Samoa. Io ta maiti ia ana. Io ta maiti e fai mea mafai. A talo fa mo folo fanto fa talo fo ia fleao. Io ta maiti o le ala taua. Fleao se lafi. Mafuta mai le nuu ba ia le nei io ai pe te fa be folingo e tena le fatu anga e tena le nuu lo satu paitea le mafuta mai ai sunga ia falea mai se le to tele lava o tou
Hairi kei, mafuta mai I sini au se talia. Ioe. O sini au se talia. Ia, ona o lea ua tātou lo umale le taulanga o Australia. A waso ia. E pe e paulo le sikeke o Australia pe na mua tailo. O ngole upu foilele a se se sa ka befai. Ia ona fa mailo le tala. Makua se I singi. Ia, ta fia maua, e se ka usila fia o lea le mafua anga o lea tala. Iyo, mana ya foi le omi mai. Iyo, omi mai po le ale ai sar feitala le anga ilungo le tatou pono kalani. Ai ai se sinan te tau si la fia. O le ale mafua anga o lea tala. Awo ke lo nai te mai mo mai. E ai tatou anganga fo ie. Wal mena ta ule nganga fa sa mo anganga. E se le nganga fa alo e se ia malanga upu e se mo anganga. E se la makamale mo anganga. La ye le utelo fa ya tu nga le anga vo ye le tele na fio e mo le au e fio ile po ai a se ngai se me fa ta te fa alongo la vai le tala le se makua se a isingi e la se si vo ile le au se singi vo o vai tu le au singi le a me se fa la heidi ke ma le au vanga le o fatata manti le lua matai sisi io la vanga le au singi fa so ngi me se o le ale mavua anga na fai ai le tala. O le tele o tātou tala nei e pei ua fai ala vai lunga le masan. E ka kauanga ye se, wau te iloa ui ele o se savai nga se singi, te masalo se uponu. Bea a rio po wesi tanu wasa. Ma le mahuta pale nei vanga o le afiafi, a talo fatu, mo folo fatu, kasi leta tui a vii. A eva I West Auckland, tasi leta, ngalo en se misi, se peti, whaaptai, mahuta mai moi sampua, whaaptai fo ile, mahuta mai le vanga o le afiafi, bese fo I o EM Couch, whaaptai, ia te utou o lava mapaaga ia le tatou ala leo nei a me se foʻi o le tatou o naga ia o le gā le laavatu le nafesili e fai mai ai ou mafaufauga ioe o lea ioe se mafuaaga o lea tuaiga faamatalaga na mafua I se a ona sesē isigi Betty Marati tuitea ma le tou mafutaga le mafuta mai na I me le pone Australia. Ai foi se sakufia. Vai po o te tele le palolo. O a feri a kai le palolo ia tato. Ia o tele a foi le PCS I fai makau su a ku Samoa. Po a vele dai le palolo. Francis tu yala fa tele ma mai me se foi senga seu. Ia ma tau foi ma vutanga. Tato wa tu se fai sin tato tamai fa soa. Ele nei vanga le fiafi. O le si vai nga pe o fai antu ai o mana tu fai sin tato fa soa. Ona lena ta ua I lau tala I la tau fo I na malanga mai e ta whawhau mai. Mana tua fo. I le tausanga e lua hafe se furu ma le lua. Lea sa ave ese ai e le fo le matanga ruenga o immigration sa New Zealand. Le tula fono fo lea o le parental entitlement. Le mawhai ai ona whaia mea no fo mau. Ia au matua. Pe a malanga mai. I lalo le whanau. Le tua lua fisu ma le lua le sa whaanga tail tamana. Wale to yaila se parent sibling category. Wale to yaila se tamale na le sa yai. Pi taila. Tasila le na vaenga le ua toi au mai le teimi le nei. Ai olona ese nga la I le vaenga ta ua umana ia fu I wha mana tua tumata tu tala noa wha soa. O le mata upu no mana o fo ile le tau te fa so ai o le mata upu le I le tau mafai fo ile le o le tangata o te ila vana le la ai o maua le tala fa no ai se tasi o wo fo o te iloa ia a wo tau ma wo tala wo toi fo ia tu Samoa ia o le kele yo le story o le tulanga fo ile le ia fa mai wa toi ave la vele ai ngana sa wai wa ina ua maua ua whairo to lua stama ia ua mautu ia ua ke iloa ia pe ua toe tau ele ainga lena umaia ia a umanga mau mea ia leu whai ua ilole movie Samoa ai o le vaenga no mana o e whai atu waila o whaasoa ona toe fo I maila ia le story lau le tau le ngoa si uso le ai o le vaenga taua ia si le fia fo el malu tero le dinu o le lau toe le ua toi tatala le category le na
le sa mafai ai ona malanga mai matua i Samoa a fai o le majority po le to tele o le whanau ono fo mau i New Zealand sa mafai langa i saurua apala i loa ia pepa no fo mau o matua pe ta ipe no fai atu lua fe se furu male lua ia le nga filifili i loa ia fai nga malo le national o le a tau fia le na vaenga ai o le a fai le tūlanga fo i lele o lou to mai ma lou wanga va a whapitoa skill migrant vaenga fo i lele a i sau skill se tele leia ka malanga ai mawhaina ave i eile a vanoa mua ia ai tau fia ianga o le vangoa fo i lele o lou ono wha ai po atu i se tangata no fo mau pe citizeni le antu nuu nei peita i ke ua ele update ai tūlanga lea o lea la ua toe whaonga hina iyo le uto fa ngaina le ma le ma fa so ma Tasi immigration advisor senior we longa fo ile tamali ia i tūlanga tau te lo fo to tele o tole fa fo mai ia sa ma fai ona mawai pe pano fo mau sa fi so ani e fo ia le tamali ma fa so la na pona ia to ta o mai le vaenga le ina ia ma fai fo na fa ai lo antu minga la tala e te alwa ia o ia official immigrations ai ole mantango fie ole au mainga le o toi au mai ai ia le policy le o le ala o le toi fai ai le kama fo ile le a tele la le fanau mana tu ole ia inga le sai mo a fa be malanga mai o mantu ai Samoa fa ke kainga e to lima la na fanau to alua i Samoa ai to dolu no fo mau i New Zealand e makua fai ngofia la le apalai ngai la lo ona o le atunu ule li lifa ia ma mafuli ele to tele o le taimele nei o le wo toi au mai le tu la fono le a o le ala o silia tu lo na fai ngofia mai le mesa ia mo wale ai la le vaenga le na o se majority pe o mai la o mantua ai nga ar ko kasi o langa fanga u antoa le no fo mau inei ai to a fa la i Samoa ua mawhai lava o nanga vaa ona talosanga ai ia no fo mau now awe te avatua le upore prokalame wha apea e mau ailo no fo mau o le avanoa le au mai lalo le tula fono ua mawhai ai ona talosanga lono wingala ona i teu unga nga whawkai fo ilai sia tātou ono se furu tau sanga wau te lona inisi na o swinga lea ua a manta ona toe tala mai lo wingala na o tala le no fai tuai le to tele nei mantua ia malanga mai ia afa wa le to tele fo tato ia ekele ai nga pisi me fai le loko pisi me fai le ngaluenga pisi me fai mafukanga o pawala le upula masani o tato mafufau a umarola na toru masina mua ko fa popole sia ngongo masinga ia umarole le ono masina ia fa popo se ia ngaka lava ia ona tatou tau mavai ai fo ila ile iyo e pei o le tatou mentality le na pei o le mafau masani na o tatou lea e tele na au mai o toutua amo mantua e faata fa mai ai ngalo ia te oi ia la ua mafai man to fo o swinga le immigrations e legi swinga fo ile le pei o swinga e mafai na vatu tatou news fo ile le breaking news atu le ai e suia a elea wala o e ke update ma e faitau i suinga na ia ele ma faifunga e silafia ma tu foi le suinga lena te umai na ua sau no atu le tamaita ilo ia ya ma tu mai vanu fa moi o le na tatala le vanoa mo ila tou fo ie nga luenga fa vai taimi i lalo nga luenga fo ie fa fasimanu e ma fai ai o nga engo fo mau e o fiangi au fasimangu ngo mai ma koe fo i Samoa e lau te le iloa ma le i malama sa ka kaunga apalai sau mea nyau mea ngofo mau fa tu fo lo binga la na e ta wai fo ia porkalame o te fa fitai le fionga ya baiko malifi ia le sa ia fa soa mai ia le nei mana ia fo ia usu atu lo ia lunga le website o la ua ia o le la ua mana ia sina vanoa le fo ila ua fa soa atu e ta hua fo te toi silai o ele wa leva na emo o mana tu fo wa leva fo kau sanga o kau ma fai bai le fai ngo fiele e pala ingo ni me no fo mau to no sila amu ia o ele pe afa pe nga o nga vaku ko kongu sau lo fafo ngo fo mau ia oni sitangata
ia ua savali le kolu fa lima ongo fiku valu iva sefulu o isi ua overhatu ma le sefulu tausaga laku le 20 tausaga o tau mafai lava e lē tutusaʻuma cases peita o le fautuaga foʻi o le ua avatuiluga o le polokalame ia mana ia sia avanoa butoe maua manatua la o lea ua iai nai suiga ma matagataga te isi mai ia aiaiga o le policy lea po le tulafono lea o le mea lesa iai muamua a le ko akele a lau fagau e gofo mau ia e faigaka foʻi na maua ni au mea nofo mau a o le manai a la o le toe aumaiga le ua toe aumai ai ma le ua toe talamani pe kasi a la pe garoko alua o le majority o lau fanau le Samoa ae a avatu lau apalai silasilantu e mantuā talia ia ma oukei uma mafuaaga e tatau ai ia o lea ua tatala lenā tulaga o avanoa auā foʻi nai matua o lisi foʻi matua i totonu o le system ma le immigration ma lea le mafaasoa lea ma le fioga le alolii na po o le si toʻatele o matua o le latou lava mausa lea i tausaga uma o le tafafao mai ma koe foʻi kafafao mai ma koe foʻi tasi foʻi lenā itulelei uae kirokiro ia niusila ia le immigrations ese lelei o nei tagata toititi faafia se lau o malaga mai ma toe foʻi i Samoa ia te laloga tasi foʻi na itulelei e mafai ona anoa ioe ia le anoa ai lau talosaga ia ina ia tulaga tau le nofo mau e maiso vaega uma faapena i totonu o lenei a tonuu o niusila daua ia foʻi ona i vaega faapena ia oe foʻi la lea e te nofo mai a le te fai mea tuu io e mga olo mo me mau penga mo nga ya vango e maua ngofo mau nga yo mantua ya na o tu mo so tu tanto por kalame me se fa so ya o me ta wa ya ka ki yer por kiki mangi o mau mea io wa le mele ye nga por kiki nga uma ya la ia le to tongi le lei mau tu pea ila to o por kiki ai manditiva ma fai fala vela vale au e ile si taimi vo ile e ke alu no kai mi le kau fa va se nganga o finga nga ye fai kai mi ngi ai to tiro e ngai va le wati bo uma le tausanga ele ilo lava po hangi me nga fai ngi kausa io le na do no lava le si vaenga a taua na mantala noa ia na po le fionga le loli ia peito ma le ifi la na fasoa se tasi o keiso se tasi o tamaitai wa nofo mausi o na to alua wa leva na ova ile le pepa na fa le tonu pepa ia fa malu du pe to fonga ina le upu le ova langa le upu masani ai le o si tu le nga o fuete atu matangi ale wingo le tala wa leva o na fa le tonu ia pepa o sia tamaitai a olona to alua o le bono fo mau masi seni New Zealand ia tau mafai atu le apalai to fa popo ia le visitors visa wale ai lava ia ua fa solo lo ina sau male tulanga fu ile o le removal order le ai fa mai ai o le atu le masina peni nai masina ye tonu e fa ta penai lo le malanga atu i Samoa a le maliela mai le vale na tula i mai ai Markovit le na le ini malanga fu i Samoa mawai lo ma le fanga o le ngali ia ma nei o le mafa sole a wo manatu o te fa so atu ai antonu e similar le case le te fa fole le fa so atu ma se me o lo e ko frupo e tau loia ia ona a ngala ia o lo mawa va no fo ile le te to sa ile le immigration o le mela o tupu o lea e sao fa yo le no fo si to fine le i New Zealand e ui bo fa le tono naso o le fa tari tai mi fo ia le pora sa Samoa ma tu ile te tala mai ia o le ko si sila uma to titi tolu tausanga lua le tolu tausanga le na mau ai le fa na to lua le la o te tala mai lo poras o te tauna malanga lo i Samoa according i le ora le na au mai ai toi apalai tu loi tu tonu tama foi le section 61 o le ele tu langa uma vaenga fa pena ia apalai tu lo ono ole wa mo fa na eyo fa bu pura la utala amana dole na saule remove order foi le to leave the country
pe a tatala mai la ila lo ia inga foi le pe tatala poras ai uma e kala poras a u fa manguia le tu ai siu ngali le wa mawa sia la fa na au le toi a balai lo le ila lo le section 61 le Immigration Act e toi talo sanga ai le tūlanga le a lela o sauru kati manguia ioi na sau ore tali tiro sao mai ale au vaenga fa mai e te la le avanoa e te tauaina toi tu le avanoa e toi no fo mawai e no fo ai ia si tinasia le anga o le ala ua whana ue te le it's harsh, it's quite a harsh decision mana ia mana ma fa so na ma fa sino mai ya fo e le fionga le loli e te u le fa matalanga fo ile leo ina ia ma fa ngo kau pangu ko fo ngor prokala a ole unga na mai so therefore ora mai loa le vaenga le office le case officer le immigration e grant le 12 months work visa ia le ala wa ia vai le manga ia o le winga la o manantu e fa soa ioi e vatu fo ile le lungo le tatou porkalami tonu le te no fo mai o le fa le kongo o pepa po o le ye sesionai te si la fia fa le tonu pepa ai waka o muka lo fa moe ona o le watu te client mai e tele avanoa te lo le tele avanoa mi se fo ile ma fa so ma le fionga ile e tele avanoa e ma fa yona e uia ma tulanga fa pena u te no fo ai fu ngale saulo o te client ia a makarole anga e tele fiaru la Samoa ai la fia kami ma e fia ova e le la kamanga ia le wa tu fa le ia fo tuanga Asiata por kalami e ia fo ile sitangata e to fo te isi mai tu le vaenga le wa le la wa le work visa wa grant ele fa pe va tu lo mai le lo no fo mau le la wa mai le work visa but within these 12 months la wa mai mal fa mtalanga e apalai e tu lo le no fo mau ai le manga ia ko ku mai rungo ku ngama be fa pe fa fengo fie fam kala ngole me ba tu ole tu ole wingo la utala wala ki le poras le taufi tapunia lena le va ve malanga i Samoa o i foi la ta tu te loai le tele o tangata na le fia i le covid ai ke lo le mana yo le va e ia ni silang o le tala le tusi e ia tangata e tilo fa pe o se me mala ia ai uma enga wa aveo se manuia e ke io le nantala e ia na or kalanga kusi io la or kalanga le fia ke tuai na o fa ga fo ile le ai oi fo ngar fa ga ule nga o tongi tama oi e saulenga kongi la lo leang io e na wo so yo se fa mata ma fa ta watu fo ile le i yo se fa ma va ku inga ia fa le kongu ia ai lilo yo lanto manatu le na fa ya kala le wodi ia na o lanto fa ya fa pe e leanga ai la ko ke le lo wala to fa ya e uma e mangu ya ilo la ko ai ngar kai muri le wi on lentala ia va tu alta ma fa ta tu ala fa tu va tu ia fa le pui va ko ngar fa pui ya ru fa makala le mikier fa makala le mikier kupu ia uma elo ave ma mingis ka kupi io to e ua iai fa bailo ba to e no o Israel to ino ya ko poila na fana ua saule onge o maia inga o ia ikupiko se isu mengi ka ku walisa se isu mengi ka ko seiko io maleo tunga e ola ua ko e pale mia mai ko mi ki Josefa le winga la tala ina wa sauru covid tele fo yo tangata na ma fau fa pe o ka fiola o malangei mangai me o le ai te lo la utala e le ko ka kala le poras o le to tele o nai ainga wa manu ya i manisi sa le pepa o le o to e mawai ma vano ai no fo mawai i ele fa bela wo fa tu ambe o ni usila ole o kanana le ai surely ma fuanga ele fiaru Samoa ona something
nice New Zealand fu ina fia no fo New Zealand e sa ona la utala e leva pe leva tu fa zona fa pe mai le o resi ai ia fa pe ela ai ngofo New Zealand a le o le fa va out visiti ai se ala wa ele ru izamo na ma fua lenga e te loa le e la ngona yo tino matangi le e la ngonga yo kingo pe ke sau ke ka fa mai e ia lo la ngonga nga se pe ia manga ia se a fa fonga mai fo ile tua se pe ia wa u elea a o singa laki fo se fiki e va pena e te la ngona yo tino o ia oi e tele na faila o fa soa le le to tele o mantu ai nga mana ia wo e ia le tangata sa fai masasa i Samoa ai a sau ia kungu i fafo o le manguia nga sa lilo la ko ai nga e ia kanga ka sa fai masasa or kanga le e musu ama ku ka fa mamuru mai io a ver kuro se mai ka bo oi voi a e lof ke fa puia inga io e ke fa puia inga a e lofa ngofo ma ele ya inge le fa ma vidia ngi singi leo io nga orsala ile nga ngai au makua e pepele ngu ai longo winga fe o lolo le o nga le fa inge ile me la fa inga fa pena ai lilo i manatu o ngai ka fi kanga ka sa ngi mangu ya ko Samoa ia ai fa mai ai vaku ya vaku le o kamalea e ngofo ki vai pi fa kanga fa vale e tau tala yoi e tau tala ngai yoi a mailo a mai le ko penga o fa ngo pe pa la ma ia a mai le ngai file mu barsaunga lua vai aso wa le fer wa i mama sangi so lo toteli to lua vai aso ai fa ma vai mai yo mo ye le fa le fia lo ngofo ia fa bena o dato fa so mana tu fa so atu le na mai nga foi mo o lo winga le leila le uma fa yo na to ya sia o to ma fa ina to e balaile no fo ma wana yo matua ia be a fa pe fo ile o le ya iso na tali ipo se alo e no fo ma ku sa pe ko kasi la fa ina e tango e tau e apalai ia ai mana tua be no fa yetu ele o le yo e kadi le avatu a o le mafai nga apalai a fa pe la apalai tu ai saule tali e oki e ia ma e man to foi la o e mafai nga apalai a fa pe fa ya kusiaki wa ele avatu lo o komeki mai lo e avatu tili o leo ava kurkili al flema ava kuri poki io inala tele ne tau sa ile ngangon ka meki mago e tele ne tau pikosa ingale me io na le ya me so ronga le nga ava ko le lipoki leo pe va tu lipoki flema me sa leo nga ka pa lipoki leo ai sa lipoki fa mai ono tau sanga ile tasi iva fituta e ono tau sanga na fa fripui ai o ia ia nga e malielia wale mafai wale maua se no ma wale maua ona olunga wale o nga tasi matulanga fo ile lo kilia ma me fa penga ai le o le lengo fo mau me vanga ke ile wa complain me programa fa pia fa mai le ya fo ile lilo asia ka la uma fa ya le nga pala ya ala nga sa we o kikidia io e sa we le ai ele o soifo mano no inga yo ngo sa we ngo fo mau awa anti tiro tu fo ia le immigrations e mai le lipo le fale mai anti tiro do mai lipo ke fale mai fa pe mai longo winga ango fo mau le ko inga le pe ango fo mau le lo mitiel kikile e silia ku kupe ale malo e alu le kau ko nga fikinga o nga mai e fa penga tasia me tele na lilifai na te ile wa e sau e tua ia fu le tangata male au nanga ma poro kalame male longo puieli ke aru fa pe mai ke u ka fe ka wi le shopping center ai e ku ia fa fu se ia pe ke ke u e pokia fa fu se ia ka ika se fa ipula o ya le nga fa mai ma fa we o ya le nga fa mai le ya ma fa ya le ai o le me nga te klein mai ai ele o soifua malolo inga o le mea ngai decline mai ai ele o mamale li poti leo lo no winga decline inga ta sile na mea e fangu fo i matanta loko ma se fa ina ia o nga tasi ai lo fina ngalo matulanga o le tali e au mai
Wa o ia le ke le nga vevesi ai ma ke le pisa. O ia. Ia na te ila iwa decline mai toi fo i Samoa e fisilia ko le ali le me wa tupu e fa mai. O le ali ia le a fai mai ngai la ko por kalame o la e ma fai. O la e ma fai. Ia le wa decline ala o le ta ua. Nga fa pui pui ko inga. Iyo nga fa pui pui uma le fa nga fa fe nga. Tai mana wa jiwa se por mala iba minu sa mche nei le July lua vasai le tau por kalame pese le nei e ta fa apitoa mo o tou ia i le nei vaenga o le afiafi Jody Cap ma le pese fai mai tu vai lua iyo Ya la ukune lo vai mino. Ku vai. Tauni. Makuai ku vai lua. Kamakau de vai. Olo ko alua. Anga vale ni kapale ki a kolo le vai makua. Ya ko tot kamakau. Ka amila mai ifafo. Anga vale. E wi mai sia wo. Kamakau. Mai la ku wa fai nga o masala ko. Makuai ku vai lua. Kamakau de vai. Ko alua anga vale ki kapale ki a kolo le vai makua e ko ka maka e ka amilo mai ifafo mai e wi mai sia wo vai makua ko mai le io o lava i le salamo no dia pana ele malava le vesi ya o le fesi male furu peki ka u fa de chesi o ka no fu ale se e vai e kolegi a yo lesi ka fe tole ka fe le banga okele fa akale fa asa sui pe kalele o ki ai male fai popo le malo si ke le o le kupe ya mai fede te dengi de meso wa kasi ke mu akama pela we male i fai kanga ke muselau balanga ka vale fo wasite ai matayana se ka ai tayana kolu bai aso avanga masalo mi ai le ben ale au sainga le i fo ide marka e io akama ku abi lo lava le potami aka la wai ku vai lua kamaka le vai olo ko alua anga vale ni kapale ki a kolo le vai makua ya ko tot kamaka ka amila mai ifafo anga vale e wi mai sia wo kamaka mai la ku wa fai nga ka o masala ko makuai ku vai lua kamaka le vai olo ko alua anga vale ni kapale ki a kolo le vai makua ya ko kamaka e ka amilo mai ifafo mai vai e wi mai sia wo mai makua maoko mai le io o lava i le salamo no dia pana mano kamalo awe ke moe makamoe waka akele o le kaupoe io makua i male vai o sia mamoe sa ili aku i fai pele masalo la mamoe ai wase kanu fai ava o fiwa i fafine Pasinge ya ko makala Era nga semsa Ile telefongi ale kama Kiriki matex Fa akaw iya isanga fangu fa boy ay lama Ori mere incoming call O ingay ke inuahay Umela bili ako male bili may Malaka luwas tao kay telay Fa amal Huwag ay Makuay ko may lua Kamakaw Le bay Olo ko alua Anga bale ni kapale Ki akolo le bay makuwa Ya ko tot kamakaw Ka amila may ifafo Anga bale E wi may siya wo Kamakaw Maila ko wafay nga ka O masala ko Makuay ko may lua Kamakaw Le bay Olo ko alua Anga bale ni kapale Ki akolo le bay makuwa Ya ko kamakaw E ka amilo mai ifafo mai mai e wi mai sia wo mai makua maoko mai le io o lava i le salamo no dia pana o sa fa tuanga le peste e o la matuta o mama tete salamo mana tua foi so to masa male pelete Wastawa ole ang sala Sabo ay se ye matala Kubay luang elo ile bay o siyaw paanga Kubay luang Makuay kubay luang Kamakaw ile bay olo ko alua Anga bale ni kapale ki akolo le bay makuwa Ya ko tot kamakaw Ka
amilo mai ifafo Amabale Ewi mai siawo Maila kuwa fainga kao masala po Makuai kuwa lua Le Vaetolo alua Amabale ikapale kia polo le vai pakua Le vai kabaka A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawelawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Taimi o le wati joy tolu miru te ona awhale o le itu la e ono I le tautua ma le au unanga alau BluTV e meiso le proklape o le Tautai I le nei vaenga o lea fiafi toe whaatalofa ma toe o folofa tia te utou lea o lo mafuta mai le nei taimi rungo le tātou proklame e a o le tātou whaasoa le nāna ma wantu tu sai foi o I la tau maava noa I te ono maua te nofo maua I tonu o ni usele nei toe whaau si taimi ai manatu o lewa maua le tātou fiso o tainga tu sao atu ia male tātou ngaluenga va lua male ale Bluwave me se foi la le suiso upu mai ale tātou au nanga le matai watches lea o lo o mafuta atu I Peletania au wā le whenga iai o le alo bataba whanau o le tātou tunu o le toa o Samoa ia awa foi ia le sairinga malo I le nei tausanga I seuenga siamu pini o le tālonga liki mai se la o tātou au ia le lau walunga ma vevela I le vainga le tele o au fo I o lo tausidio ia o te fia whailo a tō leo morfiso tainga ma le tō whaile matua ia tuilangi ia Olo'ipola William Leolahi I le neivanga o le fiafi tu ina sa o mai Peretania ia si kako fisilia tu ma whaatalo whaatu I lau talagi tuilangi le neivanga o le fiafi Talo falava Asiata alo lava whaftai lava mole ava noa ia o le tae au ngi pekangia ba lo fa fetai I oe matou mata atu ma mo atu fa lupe ele nau mati
ia au e fai malanga tu le vaalele ia au afo i le mai moina ia male tapua ia o le alo fai vasi o tatu mutunu o fea o enelangi po peletangia le wa e ia o le foi te ta o le tai au wa le wa fiafi mato e mfana e tau fa matala mai le tulanga male no fanga lo e ia te mine Yeah, loke I me ka o Holiday Inn in Newcastle. okay North of Ingelangi. okay fa tai o le ale mama o le no fanga lea male no fanga lea o le afata no inai le tanto ta me lo sanga o le ipore la langi le talo ngaliki Ya ngale lua se fulu ya minguke I le Holiday Inn inga I le St James Park in Newcastle me o la ka aloia mai ka makaiau o I la foi Holiday Inn o le ngo foi le toa oh okay mana ia ua maua se ava noa te whiro ai tuai ia I le tātou au e mai se foi e mwhauna e tau whaamatala mai ia whaalongona e mai so tāpenanga tama e mai so le siresila le toa I tau nuatu ia ngau taunuk mai anga o ia ngafi ngei ia o mai le o whaile le fongo le au to Samoa ia ona I mtau pua ia foi ngale nga kangwa ngai kamaka angko ia langonga ia makinga lako ka penganga lengi injuries ai kama o meia olai strong and preparation al to Samoa at the stage full of confidence o ngai la lako captain run ia lako klingi o lako training mun mulilan nga ia nga anga erol ka longa kayau tuilangi o lena mai mo hantu ma siresila tu le atunu ia o lena fatali foi o e le to tau failoina de tuilangi brothers ia Realty ia male ai o le asa o e moli mau ile influence ia male fisosoninga tele ana nei ai mai se foi ia mai se ale au alo foi o le to ina le tamama tu o failangi le folonga ia le auso ia Realty tuilangi Henry tuilangi Alessandra tuilangi ai mai se foi au tuilangi antoa umalava o le asa u tilu sau mai tau I le fisosoninga o le lato influence I ta penanga ia ke le level influence ngai kama e alum fa ngau Samoa me sha ya fleki fleki o le kuilang makuala nga ya ke le level nga mai ka foi o kamala wang le fang mu foi ngai ma sang I foi la ko ia I winga ma ngo le ngai so ma mi ala mo me le experience so ngale ina ya fa kua ngai kama ka alo ya langai la foi ka ko it's something new to them. Ile mela le camp le lo yai. So ile level e taua ia tele le influence angai kama ia. E avango fo ia skamo man. So foi manu ia kaiau. E so support. O kere la ia kako au rugby players le ngai. Ia umai e lango kako au ia. Kile lava. Mas kama foi Alessandra. Okay, lo foi malanga mai Henry ma vai mai ngai France langa sila ai le mau kele Faftai tele tuilangi po lau talenga Olo'ipola o le si vai ngo te fia fesilia tuai e le fai ngo fier ka longa le tae walanga o le mua ka ko kala malai male au o lo o tau malai le au engelangi e le fai ngo fiela in terms of le lango sua male support ile malai matulanga fa pena o le ase tala mai le autuilangi e mai se o sau sila yaso ia wa e taunu atuai o ko akelengi ngai ka ku kanga Pasifika e mai se o nai tanga te Samoa e tapua ia fai vole tama fanau Yoi ia o lo lava o le awai e fai talonga o le au fai ngai ma tau ma kwai fai ka na o rai o mai foi le au Ingelangi o lai o mai foi langai e kele foi le pressure ala ku wa la ko le host nation mai ka foi al ka ko au ia walai full of confidence sorry yeah walai full of confidence al ka ko au ia I lo foi ka ko au ia fen ka for ka longa ka ia langa ole it's the opener ma nga foi o ka ka malo ka longa le ka ia o ki lo ka foi ngai malo le pu malo foi le pu longa winga e ka o le ko fen o file ko the finals yeah I'll me yeah so se me kupu kaya it's only the beginning umila la World Cup
Balo fa tai o maratu e ole ale ave mangal telo lo taimi au telo le maua lava ni nei taimi ta te tele no to e mese foi e o se no ai ono fa tele do ai le sunga fereti tuilangi ia ai le i ole taimi foi ole tato wa talonga le so te o la fa fisili a muli la wa to fa tuilangi pro fiongo Olo'ipola o le tato au lea wa tala no ina i le lalolangi le tūlanga lava o le malosi ai mese foi o se tasi o au o le ua a matau na tiro tau wha fefe ma ia ile tele o Tier 1 fo ie pe yo New Zealand Australia. O le a sau mai tau le loto mata penanga tama o lo iai o lo tu maul wha moe e mai se fo i o le a mata ina se tau mwhainga la so tau. Ia, se lo lava tu maul lava wha moe le au. O se lo lava ia langa pōl le ngona le au ia e le tau wha alungu fui ngā kala. Ang mea ulungan malai sa ilele le result mea nga mo ia kalanganga kaka mai wa makanga nga fefe marka kwa ia okay roeli ka ngai kamai mea fai fa le ala ko kapenganga la ko preparation ia ma anga irunga le kalunga le mukayau fa mo Malo fa tele mo le taso so tai ka mo te lo le mo tai I o le a weekly lava me se no le weekend da to New Zealand ia to a resume le ta por kala me le vai so fo ia pe tai o le a fa fonga lava sa mo le fo fa ilo ia ai lava ni nai a ta o mani nai vai ngai ma fai fo yo na fai mai so fa tele no ngala wa do fa ina ia o le a mate tuina ia ai fai so no nga fai u le nei a taimi ia fa no fo le yer ma to wa ta puai wa ki lo la tala tuilang o mantua tau pai o pia kaka vale vo le lota fatu e pe ka ke fia ia e to ita tau pole ha pole al tu lango le ai ia e sau no fai u no ta po kalame ia aftai lava ia tatu tapu inga ia na mi ke lele talo mo tatu au te lo lava o le fai uma le o le ta penga tatu au ia malatu malosi malatu poto o ia o te lo foi te le lava to fa el coaches le ia ia le inclusion for le coach Chef Tuvi o le sifunga ka wa masang ma lo mo premierships ke le lava experience o ke le fole au ta poinga le ngai au lango ia au Tuilangi brothers ke le foi ma au boys le ngai ia o mai e ta poil ta au te sto pole o me ia no talo ata tu ia au tamata alu ia pole alu resort kai ke lo la vai umi lava le tournament ke mo o mai kai o manguia ia o ke lo lava sa ile fifia mai foi fein kai ia ke lo e ia le me wekan al boys ia le meia o le energy le ngai ma kai positive e ma sisi fa ngale wa ko ila lo ke mingi pawanga ngi upu mai ngai I Newcastle England ia mulia kwai ka ko mai mo mai ka ko mu Malo fa tai tele le te sila mai ia o le o te tauli maina le wanti no me le tasi o le madai watches ia le na tono le wa vai tu pa mai le ben o le wa mau le lanu mu ia va tu le vando fai u le nei ona o le ta fa tara no anga o le lango sua le madai watches I lunga le nei taimi ia mai le fa la wilo ai me se foi ona I tangata ia fia wa kurikuli mai o tangata po fia le fa ta wole ta wati a fa mole la va tu lang ia e mau le lang bubu le lang wanga le lang pai ma lang green ia e mau le matai watches I Facebook ai lo foi ala o page ai message mai lo le ai me shaka nang of kima ima mulia kui me ngai ke I lo mau ke me ke foi ngai lang po so se me ngala vangi sila me ia fa tai lava shaka mole vangua ia fa te tere per wia lau tapu inga ioe fai mali e mu ia o na wa e nai Newcastle na malo tele a lo fa tele atu tatu to episode Taupea ia e fa to fai na mo nei taimi ia tai lava ase fo ia le na wa sila mai sa mo lunga le tanto wantile na ioe na e alu lava fo ina wa online fo ile tanto wa website ma fayo na e omia fa tau ia le fo u fetala mai le to fa tuilangi na o lo walu lava e ad na ia pa pete lu le felengi pete messenger William Olo'ipola Leolahi
ia ona le na ua maua le band la no mumu o pe ala wa kau foi langa update ia wa kau nga mai sa mumu sa ulang moanga ia ma sa ulang pai pai Jai bala wati le ua tau se furu pale valu miru tau tai daily tula ono le tau tua fa wa mala unanga ala tau tai ya e male BluTV le dei vanga o le afiafi mo moli le fa malo ile le uso fo ia Mr Will William Moiloa ye le toteli ia po telenga tu langi po le wa fa ya Olo'ipola ia awa fo ilana au unanga male so tanga fo i mo wai le tato update ia o lai update tonu mai lava i whalitari malo i nai Newcastle e leo Newcastle i singi o Newcastle i oi Peletania lea o loo au mau i fo i le tātou au le toa Samoa ia au wā lea loantu i le jaalonga i le aswa tai o le tabu sanga o le ipo le lalolangi a le lakapiliki tātou tau whai tutu whaatasi te talo whaatasi ma ave lau lango lango sua ia i le sanga i ane o ayo le tai wata penanga alo metama fanau ole jero niko lalo fau fa tai ma mai laina tu yang ya mai se foi la malanga falani fa tai foi ma mai le vanga le fiafi re J Hunt ma to ma tanga lo vetele atu se uso ya tagaloa Joseph Afa iyo he tasila le kanga kaleng fa toi la utala le iyo o ila le wa ma fu ina pinne la utala le wa le wa ma fu ka kongu ma ka mai to alua le fa ila na autu ye la fa soa o kamai o au ngesi yo Stefano au nese Karin mana kamale o tanga lo Joseph Afa le la fa so voile no fa tu yo tangata na peye e matua i fa fiu ya inga i Samoa ai o mai nei wa veo ni fa manu yanga le wari kong wa antalo fa dia te o do so le ne vanga le fiafi ya mana tu fo yo le to runga na le programe ale tautai ya mo o tau le vanga o le fiafi ia au fa si fo foi ia le lailo de tau fiafi ia ma fatiri foi mo le a fa yo le lave te ma futa mai fa nga ruenga o le a foli manava malo le tau atai malo le lo fai ainga malo le lo fai fanau ia me se foi le tau tua malo fa te tele ia wa e fanua le fatu tainga ile dei foi yaso vi ia ile anga le yo le tua o la foi se ngana wale tau tamali ila foi fonga va tele o to uma ro tanto YouTube channel o lo fetele antu wo ama pa anga masani le to tau fa ilo ino to swafa a fai foi wa misi ia fa mangalo mai ia le to o no misi atu va talo fa se uso le fionga foi ile pa yo la inga tau ana tasi foi yo toa manu le talo nga te to fitu le tanto wa manu Samoa ale yungi ia ale a fionga ia peia se uso tu lo ngalo i te po tole for so fa po va fuanga limit tole for ia e tau ngalo ia te u ia so fa ia langa o me tau sia le tamaloa ioi langa fika tau le tamaloa na fa ia langa ioi o le tamalo foi na mate malo ia o le fionga foi le taulangi fionga foi ia i le tole for po le fionga i le ia va fuanga ia po le fionga foi ia afa masanga limi tole fo e se fo o kalolo tole fo ia male au so the tole fo brothers ia just like the Tuilangi brothers ia male tele fo le au so fo wa wa tele ta to tele ia fai u fo ile sa ta alo fatasi le te tasi o wale tau tuina falanga mai so ta tu mo le fa malo mana ngang fa tele au le tele tua le lo tu weekend fa mo via fo ile tua i to te mo le yaso ia mai se fo ia o le lo tu sapati o le tua tato wo umai le lotu ioi so ia ke fia nga o lo fai paki ioi ole si to tele le ia le fia ia live mai evanga ai se tau fia live mai fria le lotu manga ia voi lo tano e fa so mai le la unga mare matu o le aso male aso al to tele tato fia nga o nga ma jing lo live ai asa fa i male pela we male mantua le ise live ama alo fa tele jo sia ta mo to fa mangalo se nganga wale tauta mali wa pa o papa le foye fonga va tele nga tie fa tu vai ia ai tanto felo ai le vai so fo wi le lo fai vole to Samoa manu wi le lo fai voni si walo metam fa nau ni ta alonga wa uma tu langa o le nei weekend fai malu fai va manu wi le tua Asiata Pio Vaoliko tau lunga le programa tau te ia e mare tau tua alau BluTV soifua ma ia manuia
The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Pasinge ya kumakala Nanga stemsa Ilekele fogi ale kama Kiriki matix Fa akau ia istanga fangu fa boy ai lama Ori nere incoming call O ingai ke indo ai Umela vili ya kumale vili mai Malaka luas Tautai Tela Fa amale Wangi ai Makuai ko vai lua Kamakau De vai